Selimanın heja yani temaşeba ne heja dema ve xaş ebara ve bixir îro nîvanî ki min ê giran biha heye Cihan Çelik bixe stranbanê aliyê xweş kiriye ye ew bi salan e pir ciyan da müzik bi gotarê xwe tê naskirin li cogî babayan wî nas dikinê vekidinê bi sedam belki konseran da cî girtiye li TV10 da bi salan ez bawerim program çê dikir li hêla me li Serensarê gişt Kurdistanê li pir aliyan tê naskirin. Îro em ê bi kek cîhan bayanekî hem sohbet bikinê hem zî çend stranê xwe ji me re bibêjî. Kek cîhan tu xêr hatî, çerî, çi dikê, rindî? Xêrlê bî, rindim me tu çerê çi dikê? Rindim Tu zerarê rindî? ez jî rindim spas. Min derheqê te de xas hinekî malumat bidim lê ne lazim ez ê de tişt bibêm disan zî dikanî derheqê faaliyetê xwe da hindik malumat bide te kîngê dest pê kir çima ji bo te kurmancî weqes mîhîm bû te çima Tirkî tercîh nekir wekî kesê dinê te bi yaxa kurmancî da girt te îlahî got ez ê kurmancî bibêm kurmancî naskirin bidim derdê te çi bû te xera dixwast derd peyda bikî Yani mixera derdekî mezin peyda kir ew vaye bî pêşvî derdî dixebitinê pêşvî derdî ternê. Ez ava şunak niha lê rûniştime vira malbata mala kalikê min bapîrê min e ez jî li vira bûme ava şunak niha rûniştime li vê dera hatime rûcanê dunê 1979 da yani ketime çel yek sal e li dunê me şûn girtiye welaî nizam rindem rindine me ama zdeha salî bûm min tembûr destxelî kir bavê min jî tembûrê lê dixînî kalikê min jî tembûr lê dixist bavê min jî kilaman dibê beyîtan dibê va gundê kondilan nav bera Qoçgirê de şuna xe bi tembûrvanê dixe bi kamançeciyê dixe bi zurnevanê dixe meşhûrin pir kilamê di şînê kilamê di nav Alevî Bektaşiyan da ew deşê dike hene li vî gunda pir zêde ne pir tembûrvan pir kamancecî hebûn ez jî qicik bûm kalikê min her tim dem û muhabbetan da şindaxe hebû ez li ser juniyê wî girbûm ji ber wê qeziyekê ew kilam stranan di gumû da timê diçûn dehest salî bûm heta niha kilam stranan dibêjim. Baş e ew wekî dinê va oda wê ye derwayî wî xaniyê wê zî heye ez dibêm xanîkê gelekî mezin bûm Erê xanî di klîbê min de jî hene na xaniyê me dew serdew du direk dibên serdew du diregan hatiye çêkirinê çandîgoz e heft qat ezman çandîgoz dibên ya tu yî dizanî malê di berê heft qat ezman yani temsîliyatiya xwe heye ew werçêkirine wek cemxane dîçe xaliyê dayê di herdê dayê mesela xanî dibinê herdê dayê çixe hêleke xe duwarê pêşin ser ra çixe li ser dere hê li din bin xaliyê dane berê cem û civat li wê derê girê dane vira jî odey dewra Mista Paşa bavê kalikê min Ezîz Efendî li cemî katib ye wê dewrê va oda û xanî odeyeke din mezin jî hebî ew pismamê di kalikê min wan helnişandin ama me helneşand va oda tarîxî ye dîroka xwe ta 1876 ez wer dizanim wê tarîxê yan jî 80 wê tarîxê çêkirine. Erê te malumatî pir mühim da derheqê xênî da bi rastî zî xênî di serxênî da kunik heye wekî pencere ji wirê de tavê hundir wexta tav tê hundir ew weke zî weke sahasî me bi kar da anî ji ber wî kunê re me digot qibla wekê qibla xênî rast e hem weke sahat hem jî ew zîgurat hene we te bîstiye di arkeolojiyê de me pir zaman
زیگورات هنه ور بلند بنترن لسر شندکای لوی سر ستریکان جی دکن وک زیگورات yani ev te da beri bapire de me yani Kurmancan ya Kurdan ta beri de ev tarihi hatiye ki hatta naha ev ver çekirne mal yani ev işte yekin ne gotiye kazmal hava çekim ev tarihiye yani de te arkeolojiye da jimin bistiya vek ziguratan hatiye çekirne. Evet. Naha bir vesileye me hususiyeti ki cihan dine hinkir cihan bakı arkeoloji zihaniye jibervi derek arkeolojiye da sebebi bir gredayı vizi informasyona ve informasyona heye. Gora Valla min baş nekir arkeoloji ama arkeolojiye ki mixan protohistorya و مزپوتامیا سوریه فلسطین ایران آناتولی من و دو سال نیوان خواند اما نکای باشکم işte Metenburgert desxe vay kalamandı beni ama alakamın pire yani tarihi u dirokiya mera ya Kurdan ra ya Aleviyan ra ya Koçkiriye ra her هنرمندی که ماجی علاقه خواهی اما از تنیک زیاده لسر دسکنم آرشیوی هست دکم حتی که دست برام تیتر از نوان قضیان دا غبتم mesela قبله da az dixazım çend tiştan bibim paş em derbaz veke bibine qibla jiber ki Baveriya me da Baveriya Koçkiriye da Baveriya her ekem da vaqta hine van dine yek xade peyda nebune tav roj veke xade biye loma vedgeriyana tavi ibadet kirne qibla tav biye jiber ki tav jure roj jure te loma ev qibleye yek du sebeba qibleye na qaziyata min bibirim qibla çıxa tav nin ez verdizam qibla kibeleci ji kibele kale qibla wana gişti yekin yani ana tanrıça dibin ya vera kibele dibin yemeci mesela kalamın diyamın dibin gegenan tabistiye kalamın tabi kalamın evji kıbleye bana geçti van kazana cehav peyda bu ne de olamada şunaka giringe yani ana erkil dibin ya ve devre zamaneti van kazana yadın ezi ciye ki kıble heye ciye ki evkuna heye heft kat debi mana heft kasi vahay evci mitracitiye da te jiber ki gora dine mitrayeyi vekta ruyeme derdi kevi diçe le heft ciyan digeri cari terehi ki dine ve digeri paşet şu vate dune ev jure te az babi rast dedi mitrayda yuvarıya rast dedi mitrayda باشه yani mitraizmda hafkat digeri ruhe insan verdi gotun yani ama vana geçti le tarihi dana kayda paşın ve geriye hatiye le ser olla elevitiye may باشه heft melek zerdüştiye da digeri heft kutsal melek باشه ve digeri te İsmailizmi باشه yediran da devriye evci heft imaman zanın ev geçtik mitra dine mitrayte her ikem neyse ve gelmek mamuz da hef melek de gotun hef melek ama İsmailite u Yaresanite da ji hef imam hene devdünün mesela Yarsaniye de İran'ı Aleviye de İran'ı heft imam cine yani heft imaman nastıkın devdi imaman nizanın hatta heftana imameti yapın işte jivrate ji mitraizmete ji heft xadeye vekete yani yezda ye vekete zerdüştiyete paşeci derbazı İsmailizmezi dibi nave vante de göri bitene lehdik cihan dibi imam lehdik cihan dibi pir lehdik cihan dibi teşkidine de heft navmeda tuzani ev hindek ek kutsati te de hey mesela heft çar deri çel makam dibin لسر چاران مثلا پر چار element, çar alem, çar işte doğru imametiye dahi heye uluhiyet işte nübüviyet ve şiftir
derdikeve heta mehditiye yani çar alemen ev gişti pêhev di navme de cih kirtine. Li kelamı ke beyt Alîşer Efendî dayî heye ez nagavkidinak me tere gose divê da jî daha net dibîsî. باش gavkidine ve de bir kilamê dest pê bikine ji ber ku min ez zaten dixwazim min dik tiştan zîhin bibim dereqê wê de te got kondilan mana kondilan çi ye navê gundê we kondilan e. Navê gundê me kondilan navê mêrê kondil e kondiliye va kondilî du gün hene li vira kondilan yek li Zeray ew dere mezra ye vira gundê vira jî berê nêzika çend sal ne 120 170 salan berviyan mezraya Arixê bîye paşê bîye gundê kondilan gundê Saran e va gunda aşira koçkirî bera Saran li virine malik me hey ya min yani ya bapîrê min ew jî reşîn e li Zerayê jî pismamê dixene gundê Zerayê kondilanê Zerayê jî hey ew jî mezra ye li wê derê jî hene navê mêrê kondil diye ew qeziya wermaye heta 1906'tan devra işte bu çi bû 27 Mayıs ew darbe çêkir wî Cemal Gürsel hatta devra Cemal Gürsel kondilan e wê şivatir nav değişkir nav kirin qavalcik yani tu dizanî navê me da bile diqarên mêrikan navê me kondilan bû kirin qavalcik navê gundan ciyan giştî de guhernin te got guhertîne te got ez reşî me zêdetir reşî yan qoşkiriyê na ez reşî me dapîrê de min koçkirine sarîkîne ama em di nav koçkîran de mane yani koçkirî yani berê de koçkîran îban saran balan gerniyan hene ya wernine yeme reşyan e reşyan aşiretî tu dizanî ki tê li Adıyamanê li İranê li Iraqê li Rakkayê bigir heta navçeyê Anadolu'yê giştî hene li wê de hindik veye ew hindik berê Êzîdî bûne hindik Zerdüştî bûne di berê de paşê hindik bûne Sünnî hindik jî hatine li ser aliyê Dêrsimê re hatine ew jî Elevî ne wî rojê hevalkî min ki wekî te hez dike wî digot pirs bike kanê ew derheqê reşiyê dora Ankarê da zî tiştan dizanî werxuyayê tu dizanî yani erê li Ankarê reşiyan li Ankarê li Haymanê li Kırşehir Nevşehir li wî alî kurmancê wê derê hemû ez wer dizanam reşîn ew xelîkan melikan jî celikan hene xelîkan hene ew jî berê de reşiyanin yani stonk saran balan berê de koçkiriyê ne ew xelîkan melikan jî yê de reşî ne ama yani berê dixene erê wê sirê em bi wekî dest pê bikinê eger baş e bi wî kilama Alîşer Efendî dest pê bikinê nava kilama Alîşer Efendî ez wer dizanam Alîşer Efendî Alevîtiyê nav Alevîtiyê de îmametî di nav kilaman de hey pir zêde alem jî nav de hene hurûfatî sakî hurûfatî jî zaniye vîya di vê beyîta da her du jî hene ama Alî Allahtî yani Alî Allah Alî Elîye dibên ya yani Elî tu dizanî ki Elî Xwedê ye Alî zuhur zahiriye ew ê din batiniye navê kilama da viyan enê ser li ser vê qeziya ma yani enê pir li ser vê qeziya ma ez tere giran hûrik bibêm hûrik bibe spas
illallah got men illallah Ah seni tekvim jela raste cemale dera men bismillah got Ah seni tekvim jela raste cemale dera men bismillah بسم الله لهاني عالمي جبروت لأرباه هاتو ملكي ملكوت ملكي ملكوت عالم شهادت السر لهود نورا محمد را من رسول الله گفت عالم شهادت السر لهود نورا محمد را من رسول الله گفت رسول الله یاره شفاعت کانی نبوت ولایت کی گنزانی کی گنزانی او جاران نابینی فیض الرحمانی و عشق ولی را من ولی الله کو او جاران نابینی فیض الرحمانی و عشق ولی را من ولی الله کو Kek veliyullahına koğav Müslümanına evmehi beddevdim ammanına vellemi münkür münafıkı Kur'an enine şükür be hadek Ali mürşid Amentu billah teqime mahsur meke Jihayat ebedi me mahrum meke Me mağdur meke Mekama ve veliyan me mahrum meke Ruye veli را من خادگو مقام ولیان من محروم که
محمد علی را من خاده گو gerek spas zaman xaş destxaş dibin lê ez dibêm ziman xaş destxaşî te sazê kuta spas nayem eger problem nene min xas ez hinek li ser bî şîra bisekinim li vira Muhammed Elî wekî yek kes wekî yek kes xuya dike yek kesin yan du kesin نا د قدری روم عرب علوی نصاری دبین قدری رومه دا محمد و علی و در کتنه سر بار دوی یعنی کتنه دون کی گوتیه که دم میکده دمی جسم میکده جسمی لح میکده لحمی yani cismi cismimdir ruhu ruhumdur kanı kanımdır canı canımdır yani bir Türkiye eve yani Muhammed ve Ali ve yekin Rızay yeme trio me hey trio meşhur hak Ali pir ye Hristiyancı hey baba oğul kutsal ruh ev geçti nav her insanık her toplumuk her civatlık her cemik kijan dini ki de girise eka mühraha lser dixini Nava mitraizme da jî navme da mitraizmi hebiye navme da şamanizm işte zerdüştü çike hebiye se mel ser alevitiye ev ji deswan imametiye girtiye mühra xel ser lê xistiye yani ez wer dibêm ki İslamê da va qeziya tune İslamê da şirk dibên ya dibi şirk ama di navme de hey em dibêne bi Tirkî mesela Kul Hüseyin dibe ki Ali de bir, Veli de bir, işte yazan da bir, kalem de bir, el de bir. Yani bu üçlemeyi teke indiriyoruz. Vahdeti mevcut, vahdeti vücut hikayesi üzerinden. Ev her du li berçaveme yekin. Yani insan-ı kamilci xade bixeye zati. Evet, evet, farkiyat evet. Yani bame xade tişki durnune تشکی مرد کانی بگی کننه خاده نزدیکه خاده جمعه دکانی خاده به لاش یکی دا خنشان بده لوما خاده دسپیک دا خاده روح خاده جان خاده لجی کی ناس کنی هر جاره ناو انسان دا اودگری ورنه zaten kamil zi eme yani خاده her tiştiki da خاده hay eğer ki inancate ki hayese yani xade de dar ber de xazayê da de insanî ki da de canî ki din da her tiştî de ye xade eğer ki peşiya xetune paşiya xetune dibên hani evvel axîr ese her tiştî ki da hey yani de felsefe me da jî Alici eve Muhammedci eve Pir Sultancı eve Hallacı Mansurcu eve Nesimici eve hecer ki ruhi ki da zuhur kiriye yani hatiye rujane döne. İnsan-ı kamil, insan-ı ekle berzulme ki sıkıniyese Alici eve Muhammedci eve Khadeci eve de gokalık bapir edin. Divi şiira da min tesira du tiştan di yek tesira hurufitiye ye jiberki hurufitiye da Khade de her atomiki da dikani ci bigiri. Khade de her atomiki da. Ez baver mevzi ji Plato te ba mevzi hebiye yani giştik evren, giştik düne laşe khade ye. Ji bervi her tişteki jiviten khade wandazi be avaki ci girtiye ji bervi her canlılık her tiştekli vi sere düne bimbareke. Verxiyadike. Rasten ha dibenyam gücenme ey sofu biz beli dedik. Bitirki beytik hey. Alişer Efendici dibe ki le ervay alemi le cema eleste ağyar yani meri eve ruhe de kadehe wan ağyaran lago min illah yani
تا لجما السته تا کارو بلای دگریتینی و بیته تی لوی دره ما بلی گوتیه یعنی و تاوی خده گوتیه که از خده ومه هندکان گوتیه لا یعنی از تو جسم می گرو ناجی گوتیه که بلی یعنی تو خده می تاوی و دوی بیتا ده هیشته مصرف پیشن نا یا دنیانجی قال 4 عالم انده که دوی بسم الله لیهانی عالمی جبروت جبروت عالمی عالم جبروت لأرواح هات ملکی ملاکوت عالمی لعالم سر اللهوت عالمی یا پاشینجی zaten تو دزانی نبوت عالمیه اما نهاجی دبین یا دورا الوهیتیه یعنی شریعت یا جبروت بو طریقات یا ملاکوت بو işte marifet یا چی بود نه دورا مهدیه نه زمان توا بو انسان ما لسر مهدی دیگری یعنی دبی که و دورا مهدیه انسان دیگهشی خاده برا شواتر به من لوما شریعت لازم نه طریقات لازم نه معرفت دی رابرتنه گشتن حقیقتی گشتن یعنی او 4 علمان دی سر قضیه دنگ کرنه حقیقت راست دورا اسماعیلیان دا دورا حسن دا حسن روش که درد که وید بجی که ناسواتر قایما یا دور قایما یعنی خلاص بوینه قرتلوشه هر خلاص بوینه هر قایم یعنی قیامت بین یا قیام یعنی قیامه işte نه yemed بین که یا işte دوی فلسفه نماز و نیاز روژی فلان فلان شربه قضیه دکونه هاو را چنا بین که اما د فلسفه دا که جاری که سری کنسه نومه دا وان هر 4 عالمان هر 4 مرتبان هر 4 elementan her 4 egan her tiştikin navi ki hay loma dibin em ji şeriat Robert'ın em ji marifet Robert'ın em geçtine devra hakikati le hakikati Robert'ın se işte uluhiyet Muhammed Mehdi ama Mehdi tuy yani insan ki yani dujurda Mehdi dana geri tehallasna ki Mehdi tu bxay tu bibi Mehdi kha tu bibi Xızır kha توی ببی جوات آخره توی ببی مهدی و خضر آره و چار دری ولی از ورد زم و 4 دری herhalde تشکی sembolik verine mesela veksi mahkeme fikir kirin du tiş edene hene ev 4 deri herhalde van tiştanan ver xuyadı ki jiber ki vaqta insan xadi mahkeme xadi fikir bu xusiyet du xusiyet edene hene nay biramın ev jibovi deriye ev dikani vek peke derhaqi revşe da karar bede değerlendirmek gibi ki tevi mani var xuya nika idrak zani ki insan hayvanı ki pir zalime hare van hem peygamber ister bibe ister filozof bibe ister insan kamil bibe vana Reu reç bi insanan hüküründane naskırındane gotine ki tüye beri şeriat da tüye avha ene de pire de mecburiye asgari te da hene vana bike ki beri bir insanı ki havay cinne çartiye derkevi bir insan başı tüye bikevi reki ve re hare başı marifet ki xed derxini بگیشی حقیقته که ببی انسانی کامل یعنی ببی انسانی که او خاده روی خد دایته او روی هاده بین یا خاده پفکریه جانمه او قدساله توی بگیشیوی توی بکبی فرقاوی او مقامانا او 4 دری و 40 مقامانا سروی قضیه سمبولیکی نه اما فلسفه که مزند نوونده هیه Yani rast yani faktörü psikolojik ne ke per kesli deriyan da gerince ber yumun got deri teşki fizikini ne faktörü fizik ne değer fizikini ne var ruhani de ben ya insan psikolojiye insani ki yani be psikolojiye khada de fikru ramana khada bigeşi wan deriyan rabri deriyedin bigeşi hak
اره حق راسته شي تو بخي ذاتي يعني حق لكي دياري كي يعني حق لكي تو بخي بيجري وريخه اره mana heksi veke yani hem hakikate hem zî çi dibêjin dürüstiye zaten يعني jivrekê حقيقات فرق نا هوالي ما هم دين حقيقات اما كس نابد او حقيقتا چیه ev از بپرسم جدا ماموس او حقیقتا چیه ev hakikat yani ev hakikat her dem tê guhertin destpêkê da veta اره zanîna me derheqê cîhanê da kêm bû hakikat der dora me mala me bû car caran sterî xiya dikirin car caran hîv xiya dikir tiştekî me didît fat bi zanîna me bi pêştaçûyîna me hakikat ji me dûr ket vê carê hakikatê nû derketin pêşiye loma em her dem li hakikateke nû digernê hakikatî her dem diguherî niha gora min hakikat sirê nizam kurmancî cîhan nabêjin evrenê ji bo evrenê univers çi dibêjin niha sirê univers جهان عالم دنیا و عالم جهان dünyayê فضایه sirê dünyayê alemê ev hakikat e ev kuvveta ki vanan idare dike vanan bi hev ra girê dide wek harmonik vanan bi hev ra dikarin bişxulin ev hakikat e ev rastiye ev zî heq e ev zî xade ye gora min راسته یعنی از هر تم دبم حقیقت له هر دم دورانی که دا فرق خواهی یعنی 100 سالی برویان حقیقت گدن هبو ایرو حقیقت گدن هی حقیقت من نها از کندلان لقوچ کری لولاتم دل لندرای ام نها به تشت دست انسانی که حتیه چه کرنه ام جه هفرا هفدو دبینینه هفدو دبیسینه مسات سلام برویان که دم بکنه و حقیقت نبو اما نها و حقیقته راست gerek spas حقیقت که تکنولوژیکه اما انسان مل حقیقت که الوهیتی دیگر یعنی انسان مل دبه که حقیقت که الوهیتی هبی از تکمه الوهیتی دو الا خلاص هم درد ما بر هوا بن از راحت کم اما حقیقت که ور تونه یعنی ندی نبیست که دیه که بستیه عشق نیاز بی gavadine tekala insanı kamil kir insanı kamil betene hak ye kesinine hak gişt insanane vekta giş insanan hindik şert aninci hene kuvvet kudret hene jibovi tişte kar kirin ev dikarin bigeşin merhale ki navi merhaleyi insanı kamile merhala her davi leva kamil mürşiziye ev çiye Kamil mürşit nav az hindik havale me bülent felek olay tuydu zay az ji ev ji em li hindik qaziyan hindik peyvan pir dikevine nav az verdi bim ki mühür de destke da ise şit eve şit ki ise mühür de destvi da ya mühra şit de ev şit ki tu dizani ki topal şite ta devra adem güruh naci çi de benjûyê qezê ra yani kutsal küpêwî ke küpêwî hewa difirinî pêtika xwe yek topal e em eslê cisnê he kuzê wî difirin tê da derdikevî ev yê adem e ji sulba adem e ama ew topal e em ji eslê cisnê wî têne ew loma dibin mürşît mühra şît ew e yani insanê kamil ki merhelan ki derbas bû xezanî geçti insanı gibi ki evliya bu ev daha da bir mürşit yani le hem maddiyata dünyayı ve qetiya ji her tiştiki azade kir li ser insaniyetiye ki mase ev dibi mürşidi kamil ama her deme ev mürşittiya çawaya çitone ev ji fark dike li demeki Nesimi bu li demeki Hüseyin bu, li demê ki işte Bektaşi Veli bu, li demê ki Seyyid Rıza bu, ew jî mürşîdî kamil bû, li ber
برخدا لإنسان خدي دركت از ورد زانم واتشکی مهمه اما کتنی که به فلسفه دا کرم که واتشکی مهمه هندکی لسربیا بسکنه زبه انسان کامل پر کس دکانه ببین انسان کامل belki به هزاران انسان کامل هنه لی یک ناوان دا درد کبی دبه از جوه گشتکان کاملتنم از مرشد اوامه از جوه بلندترم دبین اره شاه انسان کامل نه هنده کامل نه چقه کامل لی شاه اسماعیل حتی وقتی که جبو بانه وهلا وانه که ورا گلات دبین وانه که ورا قزلباش دبین یانزی وانه که حق فقیران دپارزین جبو وان کس که وکی خواده یه کامل مرشد ہے وی ذاتن خواقس بلند کریه لی با پاشه با کامل دوری که yani goti az mehdi meci zaten verci iddia dikin hindi kaynak dibin ki yani hindi Pirtukiyanda hindi deranda yani Şah İsmail Mehdi'ti davet giriye ji khera dibin ama çıkar rastı yani zaman ama yani em kera insanı kamil bibine az insanı kamil lekin me gotiye de dem civat me da navixe hene wan kabul dikini ama naha ve devra da insanı kamil kiye tarif avi desmedatune yani tamam ve devre nesemi bir insanı kamil tamam Hallat civerbi İmam Hüseyin civerbi Şahatay civerbi me kabul kır ta serseri naha ve devra insanı kamil kiye tarif akatune yedin ani insanı kamillinle bir Türkiye ki da qarin sad ben kamil yedin na geçti kamil de ben ya kamil mesela Şah İsmail da hatta demi ki başı ve insanı ki kamil tevdigeri giştikam bilintire hakkı vandı parezi başı ve her tişteki deskhe her tişteki girti deskhe şubatır becare vedegeri vane ki Şah İsmail anne ser divani anne ser girne sultan başı vedgeri vandı de berşur yani riski ki hay vahizeye mesela bu Türkan herhalde Atatürk evan mürşidi kamile herkese zedetir zaniyet de şeki evde bir veki Kur'an'ı insanı kamile bu Hristiyanı mesela İsa veki insanı ki kamile ve khadeye naha farkı xeye yek yemriye nesimi mir şuvatır bir insanı kamil vane ki jiyane ve hatta tekkiri insanı kamil varan dikanın insanı kamiline kamili mürşid varan dikanın bubun diktatör riski ki uha mezun heye tıçıdı beji vallahi Jüve qazi risk pere çima dizayım ama naha iktidar tişti ki qreje dibeniya qlere yani ki deste geçti iktidar ki jan din ki jan mezhep ki jan felsefe dibi aha cepci ver bu Sovyetler bu diktatörtü bu yani iktidar deste da kudere ve berhavad ki ve felsefeci her tişt ki rad gelişine dibi ceberrut az lomo verdim Şah İsmail devre Şah İsmailci tamam belki sifta pır Aleviye me hem lüvederi Erzincan'ı cigirtin şunu ta Şah Tahmas şunu Şah işte ben de bu yayladan Şah'a giderim ve giştici şunu ama paşera bir diktatörtiyavi em bu kazi kabul nakın ama lüve devre yani em bixunin naha em devra Şah İsmail ver pır dizanın em acaba lüve devre çıbiye çinebiye pır em tariha İran'ı nizanni em naha kazi ki xed derk ettiye Anadolu Alevi az kazi kabul nakın Anadolu Aleviti tabay vertune Alevi le İran'ı hey le Irak'ı hey le Suriye hey le vir hey le Balkanlar ben lüve hey Aleviyatı Anadolu'ya ver kazi şaşe. Az dixazim ki tariha İran'ı kem em pır bizanine hüküne ki yine aslihe çiye çinine yine dikabine farqavi.
اره قال تاریخ ایران که از نشان بدم و یک تاریخ ایرانه وانان نه جلد کتاب دستم دایه و قال صفاویه devra tümür dike. Jibervi min hine hindik tişkanın noma eskalavi tişi dikin. Tabii Stalin tabi wan jiber ki zamanı Rusya'da kamil mürşit tane bu. Le jibo me jibo çepkire me Stalin ziveki kesiki kamil mürşit bu. Yeki ne dikaniya derek evi da lehembervi fikri ki beyan bike. Rast işte yani le devra meda devra hafte heşte vaqta yeki derdi ki got Stalin vaha gotiye millet lerziya li ciye kad sekin ya ne dikaniya tişki halbuki hem dixazin millet اره چه زمان اتنه او قضیانه گشتن تی وقتا منجی از المکتب لیسه من دخاند مدچو لدرک işte لسر ما او قاستا ما نفدمک غازتا خجی دگرد دخاند و جاريجي كتاب ستالين لانين دانيا جمع كاني او ها گوتيه لبرا هوا گوتيه لبرا هوا گوتيه وك قران وك فقه چي هنه يا القران دگرن دسخه مجي ور دکر وهابيه وها چيه hatta devramın ev qaziyana geçtin. Halbuki Sovyetler ve sere halleşi buji. Ama disanji çibe gazayı ki ne bu? Yani ol bir felsefe bir din bir toplum yani dünyayı ki gazayı bir evi her rengi her çeşitlik ev hebi tek renk ko tek dil tek din tek işte kosa ev hazayı ne ev aykırıya yani doğaya aykırıdır bu. Onun içindir ki jberve qaziye ki ama felsefe ki haydin sancı de nav camu civat ama da hayan ha bedaka. Em tişti ki diğerini. Em devr ver ramani. Yani vad devra em le diğerini. نه علوی مجی لیدیگرن کرمانجه مجی لیدیگرن ام نه لیدیگرن نی مهینه راستی آخه ندیه اره وکا yani pivane ilm ya her mühim ispat e vakt atış men ne kani ispat bekene ispat evitinin ev ilimne ne kala ekonomi vakta merovdaki Sovyet yedine nizamçı eğer ispat ete derhake ekonomiya sosyalista ev ekonomiya vi peşatırın tine ödeme ev ilmine ev veke baveri teşkidine ye ilm teşkidine ye em pırcaran vi ev dedikin jiber vi naha mesela çepe Avrupa'yı veke çepe Türkiye ne bu çepe Avrupa'yı jiber ki ev bir ispat edigerin ev her yek insane böyle debeji azı hadi fikrime kıyme az çiğ mi jivi kemtere debejin le yeveki le ye veke velat ki Türkiye İran'e rojalata navin ev maaka jiber felsefe wana diniye vekta rad birin çeptiyezi ev maaka jihara hade ki peyda bekin esas felsefe wana berin yedime ya نال روز لاتن لان ناوین لور ل ایران ل سوریه ل ترکیه ل روسیه لوان جماعت انا وان جوات انا مد بین artık bana raçıp beni bana firavuni ki hadi yarın hertim yani demokrasi bana hani dıgotun ya 12 Eylül'de dar geldi bol geldi bana jiverine yani ev firavuni ki hertim bana la du vekin niye de gecik la du her ver vi bune spas dev khaş zaman khaş naha min got em belki ne müzik edisan nebiye kondulan kiye nabi pir derbazdı bi nebiye kondulan na mala hemen le bermala mail azlıcı mala mail tir salan nebi zarihe چهار تن زار به گنجی دا به جوانی دا یک خدار دا کریه یک کاتیه کشتنه دو جی به نخاشیان چونه ویج خیره دگو درتل نبی یعنی وی شین دو گوتن شینه دوی پر
çi bûn yani îkek gudarî dikir nedikanî esterê xev têgirî digîran yani pir xaş got pir jî dertli bû zav zêçê xew wenda kiribû gîştî xort bûn cîvan bûn him jî sünnetçî bû li gund bi gund digeriya se diçû bûyan diçû dawetan se wî li wan deran ew kilamê xwe jî gotine loma bi nav denge yani li aliyê Koçgirê herkes nebiyê Kondilan dizay çima diçû sünnetan diçû dawetan diçû bûyan tembûr lê dixist Quran dixwand kamançe lê dixist kamançe çê dikir tembûra xwe bi xwe çê dikir dulî lê dixist yani pir dûlger bû hem dûlger bû hem hunermend bû loma ez dibêm ya Kondilan gundê Kondilan gundê hunermend dê di mezin di vî gunda pir derketine Nebiye Heyderî Xaso mesela Haydar Acar dibên ew jî pir 1900 çend min 1960 plakê di kurmancî ew gavedînî min got ew plaka wî derxistiye ew Kilam Alîşêr Efendî di kurmancî tê wê devrê ra mesela Delî Derviş li aliyê me şindaxe mezin e li herema Koçgiriyê perda wî kêk lê nexist dibên ew tembûrvan nine Haydar Acar çavkaniya wê Delî Dervişî ew e Erdal Erzincan Hasret Gültekin ew gîştî ji wî digirin Delî wî qeydayî Delî Derviş işte va gunda gundê şîn dem muhabbetan e şaîrê xwe pirin Tenzîreye Kilama İpekê meşhûr e Kilamê di Nebî meşhûrin kamançeciyê xwe meşhûr ne Celal Heyderî Xaso dibên Haydar Acar ew meşhûr e ama hene pir tên naskirinê Nebî çima sünnetçî bû gund bi gund digeriya berê Instagram tu nebû Facebook tu nebû face to face berêver bû yani diçûn cem hev du didîn hev ra digotin li guvan da may le bîr nekirine te got ew teknîka Hasret Gültekin û wekî bi kar danî ji Haydar Acar girtin te got erê na albûma ya albûma Hasretçi albûma Erdal Erzincan dikî tekîk dîkse Delî Derviş çavkanî Haydar Acar nivîsandine gîştiyan çünkü li Çamşîrê tê lê xistine ew perda ama perda me perda Kurdî ye yani perda me ferq heye di nav da çima mesela em hindik kilaman ki dibêne em qeydayê paşin dirêj dikin timên mesela dem bikim jin li ser mezelan dibên ya mesela ew qeydayekî werê ew şînê da dibên ew li ser perdê jî lê dixistin wer dirêj dikin ferqa xwe ye ya li Dîvriyê li Çamşîrê jî wî perdê lê dixînî Arîfsar jî lê dixînî ama ew teknîk e ya me werinine ya me teknîka Kurdî ye ya Nêpalî jî ferqa xwe di nav da ez ê nîşandim ki ferqê nîşan bide te kujan helbijartiye ji Nebiyê yan ji Haydar Acar ji kêkê te helbijartiye keremke na Delî Derviş pir mühim e di ştonka Haydar teknîkî mezin ne sayetî tembûrwanan va jî werî Arîfsa ya Çamşîrê lê dixist serî awan wiha lê dixist ama li aliyê me Heyderî Xaso işte va Delî Derviş orijinalîtiya xwe ew hay yani
با قیدای دلی درویشه. دلی درویش لگند زوغالی لزرای حطیه دنی نا هین مالاوان خرابه پاگی دخل لوی داره نه و روکی لسر لوی گند آفشاره هیلالی وان لوی داره زوستانه ده فرتنا دبیه و گند بگند گری آقا دلی درویش هم نو ما گند بگند گری خاصی تازی تنبورا خده دسته فرتنا دبی سه طوفان تیپی و قیدا و طوفان دنده که برای جار شدت آخه زیاده دیبیسه باشه که فرتنا دسکینی یعنی کالگی من وردن دکر باشه جید هند کلام دبین یعنی و کلام جناب ده یتی سلطان خزرجار günün geldi و کلام دبین وی گوتیه محلاقه جی فریادیه دلی درویش حتی وی گنداجی لوی گندا خاصو دبن yani bu Haydar Acar'ın babası Xasso ev tembura jwi ev deli dervişa jwi girtiye loma yani şton deben yani orijinal levi gunda Haydar Acar wili de xist ev perda deli dervişi باشه kelamı ki nebi de xayse kelamı ki şine tere deben yani deri vitişki perspeküm ve و دلی درویش هایدار آجار قیدای وان یک کرمانجیه اوه که عارف ساغد به چام شخی یوی ترکیه وکوان نه و هدم بکم yani kelam edmeden hadime ya male Türkiye'de avatuna çıkma kazidime Türkçe söyleyeyim. Sesli harfle biter Kürtçe. Sesli harfle bittiği için Kürtçe'de ses uzar. E, A, U, I. Bunu tembura yansıtıyorlar. Yani tembure ver leydekanın. Loma ferga khay. Mesela va Ali me prezedey. Direj dikin yani ve işton ki şiniye dibin tembure ver leydekanın. Hatta Kur'an'ı verdi xinin. Mesela قاعده د قرآن 4-5 خوجه د برین مره هی قرآن خجی ورد دین خواندن تو ورد زانی کلام شینه د بیانی چه قضیه د عربینه قاعده شینه لو ما یمد به اما قرآن خاش خواند او وی قاعده جوان تاثیر دیگه قاعده خبره یعنی قاعده هر حالی کی فرقه لقوش کیږي قاعده پر مهمه یعنی büyük قاعده چی گوتنسه به دل وان خوشته و müzisyeni her mühimli Türkiye nav Türkanda te nas kirin qaydayı xev jehla me girtine ji qoş kiriye girtine min ve fam kir Tambure da pir peşvaye yani Haydar Acar hey Deli Derviş Haydar Acar Ali Şerefendi ve digeri ane baş Hasret Gültekin
نهاجی از تنبوری وانجی پر حزد که ما تنبوری خاشتی دخلن حسین آلبایراق، علی رضا آلبایراق، جمیل کوچکن وانا تنبوروان ده مزنن کوچکیری نامه ده هنرمنه ده پر مزن درکتن اما عارف ساق دوری عارف ساق درکت ام نامه ده پر ور کس تو نبولو باجاران یه هم ایگل گندی بون لو ماور نکای پر پیش فهرن اما mesela Haydar Acar devra sarı sözden terer radyoy dibet duvar radyo hani mahalli sanatçı diben ya lever biskin işte vek Ali Ekber Çiçek vek Mahmud Erdal tuji levra le TRT klamam bir goti az ne kam levra biskinim le gün zavze çemin hay mal malbata min hay işte mal melala min hay dibe le cem sarı sözden naskini gün şöve çünkü pergir bu yani هزار نسده دو ششان هاتیه دونی از گشتمی دورا پاشن از گشتم هیدر خاصون من پر ما هفرا لید خستم بور هجی شانس که من بو شانس کی باش بیه من گفت لی کرد هنرمند دن هنرمند مثلا ج سرحات ج دیاربکر ج ماردن ج حقاریه او درق وی تشتێک قالdı ki malumatê wan hene ew xadî malumatin zanin ne yan nizanin bî tiştê naza serçi qeziyê dizan nizan müzikê mi van hunermendê me mi van va qeydayekî te qal kir ew qeydayê yanî li qoçkiriyê tiştekî Arîfsa tiştekî ji Heydar Acar hatiye girtin bawan ew zî وی تکنیکا بکارتینن یا ناینن خبر آوان هست؟ اینن هنرمند ماید انه پر هنرمند مای انوی قزلباش پر کارتینن او دزانن هنرمند دزان گیشتی دزانن یعنی یه گناجمند پرسن یا قید دخه هنسه مرا بشینم گداری بکنه یه ده هیدر چونکه قیدای خه پر فرخه خه هبو یعنی چطور که ناجنی که کوچ گیری لهمبر هات به کنجه وی کنجه کولوی وی ناستی که شارا سر کنجه رش ناستی که سه و قیدای دمه گوتنه دمه پر فرقنه جدایینه یعنی ناو کردان داجی ناو ترکان داجی قیدای دمه پر جدایینه hemen فرقی که پر به دلن جان و دلن دردلنه قیدای دمه هموجی یعنی هوا لیستی که bile derdline yeme. Ji kurayiyete. Enver bebecim. Ji kurayiyete, ji can û dil batê. Yani canı dil batê. Vesilê te kerem ke fermot ji me re kilamekî bibe. Kilamekî dertli. Du kilaman bi hev girêdim du tane kilam jî. Mesela halimin Ali Baba adı serli Acı geran geran şundu berli من گو خنگ دت ورم گنده ورخی بخدست سر خالق که برخلی من گو خنگ دت ورم گنده ورخی بخدست سر خالق که کل خلی ده خالو 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 ده حکیمو رجالو لولولولو دلل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 lلل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 lلل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 ل
Naymale dünek Vezd berda bedim bedeli Delulu
گذری زری زملت زری لنو باد دری باد دری دل زری من مکن هدا باری امگه خب خری دلو لو 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 اسمم زری دلو لو 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 بسمم وجد بشد بتمام سر خاطری یمایم ای باخ لگنجی گنجی درزی تل هرده خالی aydım ben xizged bahare payizê telvebin Kumbra xanon helawerin em tutmamı pismamı edhebin Delo lo 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 pismamu lo pismamu Dilo min gotu çuyo wes peştekin Bağı rugan konağa bıcamu Hey bak genci derizi Telherde khaliye Kondulan kadeben konağı khye Babud yeri felek lübeye Cemal kıcıken kıcadeye Delo lo 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 Bismamu şirin bismamu Dlotek çuyo ez beştekin Bağı erugan konağa bıcam Ey bak genci derizi Telherde khali Mamus devan du kılamana yek günde arıkı yek günde kondulan kılame şine ne pır zedene pırcı direjin hemen iştara du tane hatta deve min geri destemi geri iştara got ve navme da kılame şine pır zedene yani az vardı zam ki çar tane ki kılamın yedinan gişti şinin ama şin Mesele gidince mezne bilmek etu qaziyaxe naha mej acaba dibim le Kürdistan ile dere dinam bistiye haniye velatexe yan jî navmeda min li ser İmam Hüseyin pir destane hene du tane min par bikirine belki tu jî rastê hatî YouTube'ê de destana Muhammedî Henîfî hey destana lay pirê hey vanan destanê de mitolojikin ama van destana de mitoloji nav baxistine ekirine Hüseyin ekirine Ali ama ez ver dizam ki vana pir kevnin van destanana devra imameti işte devra Ali devra İmam Hüseyin vana vegerandine ser inancaxe hemu destanê de mitolojik
اما حتی ایرو هاتن از 10 سالی بو من دستان محمد حنیفی از برد زانیا اوه وای هینه دزانم من آلبوم که خداجی گوتو بو دستان دی نامه ده هنه دیش هندکن اما بکردی بکرمانجی دیش پر هندکن yani 4-5 tane min anca berev kirine. Muhammed Hanifi laye Hazret Ali'ye ver ne? Ere ji Hanife'ye dibin ki yani hatiye hatta Kayser'e jin qiza Rumi Kayser girtiye navê kiriye Hanife ji Muhammedi Hanifi dibi. Peki yemek mi xadi Muhammed Hanifi derdik ben? Ji belki laye Ali'ye yan teşkidiniz ye. Lay Aliye diye derdi ki hem jilli az verdizam yani lever nezik hendik ceng bune ve cenge da ve yani İmam Ali de xalastı ki başı Muhammed Hanifi de destana mitolojik de veriye ama hendik havale minji dibin ki van destana le bitti seci de xandine le hakareci dizan ama min nebistiye min ane pir Vrabist. Gora xandinamın Muhammed Hanifi mesela Mehdiye'ye ba kurmancan beri İsa'me Saroşa'ya Saroşa vek Mesih'e vek İsa Mesih'e fa Mehdi tine Mehdi birreya Muhammed Hanifi yani va teoriye Muhammed Hanifi'ye der bazı nav kurmancan İraniyan gibi. Çünkü vek ahe vat vitişta jveke de girin jihive de girin çünkü jiberke Baberiye wan gora hiveye yemek gora taveye gora rojeye gora Baberiye wan hiv carcaran reş tari dibi carcaran runi dibi loma mehdi anda dibi ev diçe le ev namri millet heviyaviye ev carektin derkebi veki hive ama mamuste ev Muhammed Mehdiye ev Zarogi 6 saliye ama va Muhammed Hanifi ev nene yani ev Muhammed Davudi imamanda hani ane baş Muhammed Mehdi heye ya ev destana yawinine va destana yallay aliye nana ez dizanım le ev hususiyeta Mehdi ya ki anda da bir ev şuva vegeri via derxisi ortaya. Ev de beji yani. Gora doktrinaviye. Va doktrina. Rast ya. Men doktrine devi ne biz? Muhammed Hanifi dedi bejin. Muhammed Hanifi min destanavi khandi ama doktorinavi nizanım. Doktorin çin nivîsandine li serwî wê qezî nizam va destana min ji bapê diqe bîstiye ama doktorun ev yani gotiyek ez Mehdi me wî nizam car Mehdi dime derdikevin em her tim ji Mehdi ki digerne ne gotiye ez Mehdi me wî gotiye ew roj ki yek ji vanan vek Mehdi anda biye roj ki ew vegerî vere vek hîvê çitan hîv roki roni xuya dikere roj kidine me kidine tarî dibî ew veke binpareke lê ew ê muaxa vegerê xedisa nîşan bide yani veger imam veke Mehdi ji hîvê digirin ew zî viya derxistiye rast e yani ew devr daîma her tim di navme de hey ew çerxana ew pervazana tu serê ser mezelê dime tu dizanî xalê min jî mezelan bi çê dike bînalî Nav mezelan ew çerxana ew pervazana gîştî hene ew devru daîme ew her tim spiral dibên ya spiral diyalektika spiral ew her tim hey di navbera me de timê heye yani reenkarnasyonê neçûye ama don değiştirme dibên hani donê xev ve diqetî dikevî donekî din Vakaziye name de rast. Ba Yunaniyan ziye, ba Ermeniyan ziye, ba Mez ziye, yani herhalde jivek şuvatır İskender mezun hat şuvatır per tişte Yunaniyan da baz medibin. Ez verim serveki hela avatal navata koç kiriyem bikine du parça kazanma yek hela avatal heye yek hela çite verne. Rast
hela çiti zedetir ibik yani vekame kabilame hera ava tazi zedetir sarık dervay sarık yedin anzihene sarık hani pranine naha vekta şare gire dedin sarık bu toreki gire dedin İbikan bu toreki dine çi ferkeye şaravanda şar gredayın avanda yani forma yavanda aferga hendik livra peşi gre davjniye hendik düz dedin ser av şarası ki ferga ve gidin ferk tune yani ye ibikyan düze ye sarıkyan ev gre sarıkyan ne benize hela zerayı hela hendik düz gre dedin yani ya gre davın hela peşin ava ver yani per fark tune ya mesele ki per aydın ama yeybik yanda az hani farka mezin avha min diye pire dewan yani leser hani leser vra yancı ser çaniki dağ hene dağ dövme ev dağana hani prani leser pire de iban hene leser saram kut hatta na sariki yani ku yeki ne diye ama ivan fark xeve nav da hene ve kedine navbena ibanda yanzi yedinanda hela avatalda sarikiyanda çi fark dibini yani ariye kültürde vallahi az verdizam iktidar her timli dest ibanda biye iktidar ama hünermend hani per saran derketine şair saran derketine balan derketine ama iktidar her tim dest iban da biye kültüra hani ek dest iban da be mesela be ev Çin'e ser Çaniki'ne ser hanin ev şunalenin yani ev dıştaki sembolize edekin yani sembola hay ev aşire yani sembola aşire ne hindeki ser destan hay bu ne beri sembola aşire bu ne Tedbir yani ağa o began tenezzül ne kirne kilaman bibin. Verdi bir. Ya da rast na ağa bek her daim mesela Avrupacı verin Mozart'lı Koşku Sarayı'da Dükye'de Almanya'yı biye bxe kargabat ağa kamani ağa lekstiye beste çekirne ama veke min xera bone ramedi raketi diye ştone bir ağa u paşalı cem ağa u paşan xedi kirne işte ev şaheseri de mezun ver hanne der ev dere rast yani ev vektatta ya hebi ki tuye müzik sanat resim çi haysiyet diyor ki vektatta ki tune bu ağa bu paşa bu sıra nay hem bere lekt kirin yani digotin ev çi adam yani زورنجی لاخی خب زورنجی اند کردن لاخی خی به تنبوروان اند کردن یعنی برای پر قیمت ندادن وان چه سعیدان که تنبورله خستن دم و دیشان دا حرمت پر بو اما کلامی که hani دبی یعنی کلام سریاران کلام دلان که دگوتن لخت کردن پی ya tedzani ve ki da yani em va hela rast siyasete da hela faşist naskine le hela çepandazı ser nave çepetiye hindi kes hareketine belki Pol Pot te gavadine got ki gerek vakta meran hebi ki mere hünermendiye bike yani evtevi mane jibeki te bikani hünermendiye bike jiberki hünermend hebben sanatçı hebben zaratkar haben yedinan hebben katip hebben ev lazımın vakta her jibovi tişe bir karviyenin eğer yeki khas yekhevi bibi ve kevi bibi giştik aynı işe bikin ve demek civat baş vadimini verin ne? Evdül rasten amiradı ben ezdim ez işte mira gelgana tu çıkar ediki ben ez tamur ile dixim na ver personakum çıkar ediki ya de benim karamıcı eve hayatımıcı eve jiyanımıcı eve dilimıcı eve ez kar gidin nizanım ez qecik bum tamurda destimi da bu anlatımı çelsali ve kara dikim ama le berça ve insan eme ev kara fırtına yani ev şeye gidin yani ev meselek ne kar gidin bibin kar gidin bibin ama va aslında
kültür ki mezine tek zanise. Va kültüra ez nebim tu nebi havale de medin nebin. Venda di bir terre. Ama merad beni tu naşkuli tu çuma naşkuli ya işi ke ya kar ke tu tembure herkes dediğini. Ama ver ne işte. Yani توی وان کلام برف که توی وان بقیدان BBC ببینی توی باخفی دم بکی توی مسئله ده وان توی حکایت ده وان توی بزانی که توی وانا نسلا که دوته وحات وان را ببینی. Tamam em geçti ki çünkü me kar gabat edin kirinse ve kültür sanat ev işton peşva herre. Ev iki bike ve hünermenti iki bike yani. و فرقی که پر مزن تینی orte و فرقی پر مزنه او یکی که عالیه kültüri با دخوازن جوات پیش تا مکبی او دخوازن herkes به aynı işe meşgul bebi herkes bir karke yalnız herkes bir cutkar herkes aynı karı biki eğer bir karın naki ve demek kıymete kar etetine Naha ya veri kıymete karimetine yani em berçav hindikan diben ya işte du tane kelam hükürne nero ka birad bim duvera duan du kelaman tu jare bibi tu jare berhevt ye tu jare derke bernaman vana bedeng wene bimine ki kane iki berhe ki berane ev qaziya vernine yani bir zahmeti ki mezine berçav kesi xiyana ki ama bir zahmeti ki mezine duvar çekirine mezintire yani duvar geçe dike debenk vapır zor zahmete ama vakara daha pır zor zahmete. Evet, civata peşketi civata bir kültür zaten bir tenas kerine. Eğer civat ki ji karkere xaj, jutkare xaj, memure xaj, işverene xaj girt bütçekik ji bo zanatkare xaj, hunermende xaj avakir ev civat ki peşketiye. Rast severne. Rast ev na ev gavadini midden kir ya Mozart bi Beethoven vi bana ko yek لمالا خه نکرنه وان کار غباتی خه وان کار غباتی خه یان لجم سرایلی کی یان لکوشک سرای ده بورژوای ده و چاغه و دمه کینسه لجموان خدیبونه لجموان وان چخه فکر رامان خه دانه سر موزیکی yani ne gotine kez fatura xe çiton bidim ne gotine kez çi hava bikim ku verrim çipkim peremin tunu hava tuna vatune derdi tasaydı ver ki hebunse ne felsefe dibi ne müzik dibi Yunan le hani Türkiye beni artı değer le Yunan ne buna felsefe der ne diket çima mal zede bu mal zede bu se hindik neşxulin waneki neşxulin kurşuxulin felsefe وقتا هبو زده دیگه وقتا تونه سبد ساعت ششان رابو حتی شش واری شغلی وشت فلسفه چه بکه لازمه فلسفه موزیک بکه لازمه sanat نر بکه لازمه yani وقتا هبی توی سروی قضیه به آخفی توی سروی به قضیه بگری برف که بستان چکی ama قیمت آخه yani لخت کنده به ama دو tane قضیه ev çiye gaydikim Evet, ya evet artı değer gut artıyorun yani berhem vakta berhem zede bu berhem zede bu ve demet dikari berhemi jibo zanaatkar xe jibo hunermend xe jibo katib xe be karweni her ali ki da farkiyet bi li ali ki da jibo peşketina civat tezi vatış ki mühime eğer civat geçtik ve ki hevi ve demet la aynı ciye dimini ama Navi mani merovda sanne kani ba ava kidine be adalet dıştan bela beke. Ev dikevi politika em helik benni. Ba zaralı ince halil heye ba zaralı ince halil keski biri geleki meşhure devramın hortaniyamın da yeki meşhur Abdullah Papur bu mesela evzi meşhure klame van klame ki vanan gotine kaydayı kurmancı ne de çidi be zararlı ince ali ne karkır bu verne TRT'da na ava dembikim az xicikun kalık yemin le müzik per hez dikir vi de zaniya ki aji per hez dikim gün mü boyne kelam da gotun işte deşana da gotun ev destanla xicik bum de hesalum da pin az birim maciran mera qasedik girt go brava Viyara diben ki ince Halil. Va pir
هنرمندگی مزن بو توی ویان کلام ویان گود سر قیدای دویان پر زور نتوان قیدنا که هیو کرن هر کلام که دبی او قضیه راسته قیدای دوی قیدای درج بون یعنی uzun hava bu geçti az vardızam qeyday divi qazî xe Tirkîne ama hewazgiye de xey enê piranî yê de Ermenî û yê filan ne ew hewazgena enê pir hewazgiye de filan çûne yê li Kurmancan yê filan ne ew hewazgene çünkü yê Tirkan da pir hewazgiye de wer min nebîstîne enê pir yê filan ne ez wer dizanim çünkü zara şunda cî Ermeniyan e hewayê de Elazîzê Harpûtê tekî gudarî kiriye ser li hev çûne Harput civarı mesela Havazgiye de Harputeci ye de İnce Halilci ye de Celal Güzel Sesçi ye Celal Güzel Ses hindek pirani ye Kürdine ama ye Harput'e ve ye Zerayve pirl hevçune qayday dixe qayda de Ermeniyan da navda hane pir. Peki bu Abdullah Papur Kurmanj bu bxe Kurmanj Kurmeşiye Kangalı ez çum günde vici mi diye zavay kapıkane zavay me kapıya me girdiye yani Abdullah Papur tabi yani navmeden meşhur Kurmancı ve çağı hani zede bir gotu bu kılamedxe la her halı ki gudane eser li Bitlisê li Vanê li Diyarbekirê jî li Navmeda jî şunda xe şundaki mezin e yani Abdullah Papur. Baş e. Ez berê wexta min bi heval ki bak ez ê kir vî dixwast digot ji wekî pirspike ji cîhan ji me ra zeriyê bibe. Zerî tamam. Herê zerî. Zeri malım zeri herhalde vaz zeri yani zeri ver pırne ki zeri ne pırın ki canınız almaz ez bin çağan da diketim herhalde ev zeri ya ev kujam bu na ev zöre bebe zöre tamam zöre ya Ember şahanda diketim havamı da diketim Ember şahanda diketim havamı da diketim Gotun kızara tecidane vezdinde bu cihan diketim Zer şirine zer narine Min gozer şirine zer narine zer merhema bidilemine Evji gıla mağlamine Ember şahanda çam merhe vadına gıdben şerh bi çerhe Ember şahanda çam merhe vadına gıdben şerh bi çerhe Xastın amıc merke mezne veke caran zere beşike meyni berxe Zer şirine zer narine Min gozer şirine zer narine zer merhema dilemine Jigıla malamine Min gobavut cevva ve havine Le dkhil qalbaka kadine
باوك تمام طوي هابني لندخل القلبك قادني درد الزرجي برام النار هتاك سر جاب بريم داتر كفا صابني زر شرنا زر نارينا گذر شیرینه زر نارینه زر مرهمات لمنه روشی گلام آلامنه این گذر ترجت سری گریان از قربان وان چاپ بریان زر ترجت سری گریان از قربان وان چاپ بریان گفتن گذرجی دنابری که سر من آنانه گونه مریان زره 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 من گذر شیرینه زر نارینه زر مرهمات لمنه evci gılam ağlamını. Hay dest xaş, zaman xaş. Bacı destanı ki pır derece nezikat daha kıtan من گوته بو د کلیپ که مچگر بو یوتیوب دا اما با پر زیاده درجه عشقا آب شیره و زوره وانا لقنقاله کرمانجه ده قنقاله نه حتی پرتوگ خه کتاب خجی هیا زوره لانگلتره پاشا açıl هیتو ناستگی ناسناک مز belki nizam paşa hebu na kitapxana wî da min dîbû yani destana Qangaleyê bakılama ya Qangalane Kurmancê me Qangalê. Vay heval ki min kek şoreş tişkî pirstike ew bi Britanya'da belli herema qoş kiriye destana me alan heye. Heye. Em siyamet dibêne ama. دستانه نامه ده سیامت من alan tevlehev dikin yeme gluko xaltiya gluko hatu bu bernama mana TV adahan ve derya gotiye YouTube da hey siyamet men alan ev gişti zine yeme lehev de qalbinin yanji lali me veriye tam nizanım zina zedana diye ev digotin ver biramın yani. Evet, spas. Ve saz kültür ameda, müzik ameda ciyeke gerek mühim digiri. Yani takriben her günde sazvan hene. Tişki pire interesan mesela devre Atatürk'te devre ki bakanı kivi sazı kadehe kiriye, yasak kiriye. Serçe qazi kirne yani gotine ki ve yani Bektaşi ve Leviti devrgera dedetti, seyyitti, gişti sanki Sofi ve Üfürükçi gişti kirine yek ew ki qedexe kirine temburcî qedexe kirine cem û civatçî qedexe kirine yani hem ji wê qezî him jî gotinek yani müzika me ilkele em müzika belki ya müzika derva yê de Avrupayê bigirine işte piyano, violin, vana bila lêdin lêxinin kültura me ver pêşva here ama hatta Nazım Hikmet da jî şîrê wî da jî me re dibînî behey avana xwe elindeki üç telli sazı bırak şiirlerinde var. Yani çapê Tirkan da Nazım Hikmet mesela pir hez dikim şair ki mezine ama Elbestani ki mezine ama wî jî tembûrê qîmeta tembûrê nezaniye wî jî ew devra koma wetara çi dibên endüstrî her tiştek berhevraye müzika wan jî werreye yani herkes kareke xwe dike dibin dengik
لوما تنبور چخه خرایه تنه tek lexistine تنبور و گیتاره و تنه تنه lexistine orkestrasyon وان پرتونه وانا قدخه کرنه تنبور yani لقی خپی کرنه گوتنه واپر ilkel به کرمانجی چیه نای بیرامونه ما yani primitif internasyonel zaman internasyonel bir kar verilni primitif yani var gotne yani hene kirne ve çağı na ama na ve dema tembur pir peşva çu işte hünermend me Hasret Gültekin bigir le hatta Erdal Erzincan tembur artık le her aliki her cihki şuna mezine ve ki gitar ki ve ki piyano ki şuna girdiye le dünya alemi ama ene pir nav eleviyan da ciye düzani çama çünkü civata ibadet büyü dikirin loma şunda mezine navmeda tasavvura ve endam Mustafa Kemal endam ki İttihat Terakkiye evzi bun vanzi behevra Cumhuriyet nizam çaba kirin tasavvura varana medeniyeti ev xel ki juratır dibinin ev problemi ki jibervi eğer ev müzik ki hez bikin müzik avan müzik bilinde yedini xelk tiştekine ev tişki nizani tişki famnake boz bilindi ki mezin heye bavan ya hemu diktatörü ve devre verine Mussolini civer bu Hitler civer bu yedinci ver bu Stalin civer bu yani vana digotin em proje ame hey va gela şuviye em proje ki çekini va gela vere proje me hindik rastiye de xeci hebun ama şaşiye xeci perbun yani laisizm sebeti min rinde ama zamanı Kürdan qedexe kirin yasak kirin ev şaşe katliameki kirin ev şaşe ama hindik tişteki peşva birine ev cihane yani bizde derler ya fikir toptancısı olmamak lazım hindik tişteki şaştı navda pırın katliameki navda pırın ama hindik tişteki rasti cihane ev devra kuver bu ama naha ev devra Robert naha insan jera jura falan oğlu filan kes ev kaziyatına hemu insan taya teknolojiyi da digeşi hertişti ki bixed xuni bixed bini ev devra Robert çu Gavadine Salim Çelik eltiştik nivisandı bu ev gereki mühime jiber ki çep Türkiye vektamın dazi vekta Nazım Hikmet digotun yani ev her tişti beveke sanki ön yargıyı vitişki tınne levizi demma katiyama dersime da şirakaya güneşe akın var nivisan diye yani vallahi zaman şiras yani bir servi qaziye min nizanım ama Nazım Hikmet ne Dersim di, ne Kurmanç din, ne Ermeni din ev helbestwani ki mezin bu ama ev ji Kemalizmi pir dur neket yani ji hevra dibên ya mellê xwe dabûne hev yani pişta xwe dabûne hev belki zindanê Kemalistan da ma zindanê wan da jî pir ma ama خنقای جوی قضیه خلاص که یعنی کمالیزم نقای دیگر Kemalizm bixezil tradisyona Türkana devleta Türkantı evzi bi serê xwe derneketiye ji ber wî insanekî we demê giştik xandine civatê da cî girtine ev bi tesîra kültûra Türkan da mane giştik yani mesela aslında ya mesela menene nam temi hember sere hember dikine sere yutay dikine ama sere xekine yani meçikir hünermend de meçikirin işte niviskar de meçikirin ev mühime em Türkan hava kirin rast da zordari destvan da bu devlet destvan da bu hem işte de ideolojik de destan da bu gazete u işte medyada destan bu tabii dikin ev dibin ki vara devleta mey her tişt bir terkibi ne Kurmancan dibinin ne Aleviyan dibinin ama
توی برخه بده توی بگیری yani به ترکی de ben hak verilmez alınır توی بگی yani mekteba ne girse خلکی را چه مانه وشانم ببینی tamam ev zordar ne ama لهمبر her yezidi ki ev İmam Hüseyin'ik hebi ki توی برخه بده آره تک برخه ندا تک قیمت ندا خه یدن قیمت ناده تی خه بخه ببی راسته راسته بخه خدی در نکد ایسه خلچی قیمت قدری نادته توی بره بخه خدی در کبی قدر و قیمت آخه بزانی قدر و قیمت مال آخه باوی خه کالگی خه باپری خه کلتور وان توی قیمت بده زمان وان توی قیمت بده توی زمان وان دم بکی با خوی چه ده بیانه وان استر اکادمیک استر حرمی استر گلری چه ده به توی بی زمان پیشوهره به کلتور وان خدی در کبی که خلچی بزانی به خطابانه که بی آوا نازم حکمت سرکرمانجا نگود یه هل بست نکریه مثلا من نه وقتا زارتیا من da zaroktiya min da mesela kurmancı me xej Türkan mezimtir didîtin lê niha wexta me re vedigerî bar bajaran Kurjin şuvatir em dibînin ki kurmancı me xej Türkan kemtir dibînin jêrattir dibînin ev çitan niha ba gundiyan çitan e yekek derneketine bajaran bawan zî ev tesîra heye yan tune نه yani az geçtim yese digotum bira yani tamam az naxazım ki milleti ki jera bibînim ama awha digotum Türkiye ile vira digotum ev Türkiye birrêne wanê de digotum ev Türkiye tatine merin nav Türkiye tatan mesela mesele dixin nav da halkın merin maciran mahkeme de Türkiye tatan digotum yani Türk buyun işte jera bu ama naha ve çağacı yemedi benim Türkiye bira Papireme Türk bunu nav kurmanca namane kurmancı kırne. Ya baka millet ki jera. Bere digotin em millet kurmanç ver digotin giştik mezine me digotin em millet kurmanç carcaranzi digotin dernega millet me kurmanç nabi yani organizasyona me partiya me ya millet kurmanç nabi büyük manada digotin derneğimiz olmaz. Xazi ver yani Kürt'ten paşa olmaz hesabı. He. Ya hevar ki ser ceman tıştık pirsiye naha vakt em terni havina vakt az zaten Türkiye'nin anhazi de serdeki besalanla Antalya dimini le İstanbul dimini de ver baverdeki ki kurmancı bir kiriye le vakt şine bu ve her yek jinek de bir şairik bir kurmancı yek bir Türkiye wan hava şine klame şine nabin disan müzika şine klame şine bir kurmancıye berdevam dike tradisyona le cemanda civatan ra le herame civat bin ev tradisyona andabiye sebebi viçiye tradisyona ibadet kırna bir kurmancı na az hava dizanım yani Alevitiye da mezine de Aleviyan ev şairi de xey mezin geçtiyan bir Türkiye nivîsandine yani Aleviti bir Türkiye rev çüye yani Şahatayı işte Kazak Aptal efendim işte Kicanan dem bigese vane Kürtçi bir Türkiye nivîsandine Davut Sulari Zazay bir Türkiye nivîsandiye daimi Kurmanca bir Türkiye nivîsandiye Hünermen dedim Aleviyan hem bir kurmancı nivîsandine nivîsandine bir Türkiye nivîsandine ev semayı xe gulbangiye xe deşe xe geçti navme da ol yani cem civat da bir Türkiye her tişti per deşe de kurmancı tünün ez per legeriyam yek düdük Alişer Efendimin bistin yek düdük şile Ali Meraşe bistin ve gidin le Dersimê jî tunine yani pir lêgeriyanî hemû li ser Tirkî çûne ama li herêma hewremanî hene li Îranê Elî Laxçîn ew îbadeta xwe bi zimanê hewremaniyê bi temburê lê dixinin dikin ama name da ew xeziya
tune. Hem jî hawa hey naha merik dibe ez elevi me mesela Kurdî meselek mezin e ez ki nebûm Kurd elevîtî bi Tirkiye ez Tirkî dikam kilamê xwe dibêm min dibêm kes min re tebayî dike min den nake deşê xwe dibêm min dibêm sema xwe terim min terim di cem û civatê de min Tirkî got se kes min re qezgê dibe nabê êverê se ez bi çi bi kurmancim bibêm xwe afîşe mikim dibên çi dibên xeçima bidim min dest dibêm xelas dikin ver sıra xeçima bidim dibe bi çi lazim dibe yani vana zimana heta na çi işê me ra timê zerar da me timê qetiyam di serê me de hatin timê em negirtine îşan negirtine ciyê de dewletê işte nebûne polîs nebûne savcî nebûne bilmem çi falan filan ji ber wê qezî yani herkes pragmatik serê vî îşa dike însanê me daha artık şükriye ew jî kapitalizm însanê me jî kiriye însanekî pragmatik yani faydacî feyda xwe heye se bike feyda xwe tune se berde bila here herê ev ziman zimîn da rastî ev tiştkî mühim ez de tiştkî digeriyam de derheqê dew dîmaman da şîirkî kurmancî ye bu mesela yani neyse ez niha nikarim bibînim belkî li pir cîhan heye gelek hinek zêdetir belkî bi dimilîzî heye werxuyaye paş da ketiye bi Seyid Süleyman ba röportajekê ye gelek terîmê wî pir terîmê wî bi kurmancî ne mesela na mamoste ek kurmancî ne yani ew meqamê dixe ekî dixe kurmancî ne mesela çeraq kurmancî ye delîl kurmancî ye işte ne bileyim sepir post ew tiştî kurmancî ne ama beyî kurmancî ye dost ama deşê dixe deş semahê xwe kurmancî zêde tunin yek duduyan ra nabirin yani ez pir lê geriyam min pir nedîn yani pir tunin ne ama hewremanî bi zimanê hewremaniyan hey zazakî jî hindikin e wanekî nivîsandinê jî mesela sêke deşeke Pîr Sultan Abdal 500 sal em dizanin 500 salî deşekî kurmancî min hînê nebîstiye yani belkî kî hey Baba Tahir Yuryan nivîsandiye ew jî deşninin tu dizanî du beytî wî hene du beytê wî hene herê tabii ev paşketina zimanê Farsî tesîrkî mezin kiriye çünkü zimanê Farsî zêdetir zimanê nivîsî bû zimanê Farsî paş kes şuwatir yan zî zimanê Farsî wan girtin nav zimanê Osmanî bi wî aliyê ba ev bê tesîr kirin qîmeta wî ê xistin esas qîmeta zimanê qîmetê xistin yeme yani ciyê xwe de neskîne yeme dergahê xwe de dergahê me yê dest tirkan dane yê dest kurmancê de çend tane dergah de bîstine yê kurmancên Sunnî medresê xwe hene bi Erebî Farsî û kurmancî nivîsandine xandine ama yeme wernine yeme li serê çiyê ne dergahê me hene ne jî bi kurmancî li wan dergahan tebayî natine nivîsandinê teba natine ezberkirinê yani wexta wan tune biye şovan bûne êvarî kanîne se işte payîz biye cem civat kanîne girêdane ew e daha xêr ji wê qezê tebayî din tune herê ji bo partan mesela partan wek nivîsandin kareke bi qîmet didîtine ji bo Farsan nivîsandin kareke bi qîmet biye mesela gavadine meqala müzikê kir çawa müzik sebet hindik aşiretan tiştekî kareke bi qîmet e nivîsandin zî wer biye tradisyonekî tabii xirab e meran baş da denî mümkün e tesîra wî tiştê zî hebî lê devkî weke dinê devkî pir hene lê devkî weke nivîsandî namînin li ciyê xwe namînin tên bîrkirinê niha erê Pîr Sultan devay Pîr Sultan Noxsanî Baba Seyid Nizamoğlu Sıtkı Baba varan li ku derê hatine ji ku derê ketine nav mesela müzika
van Eleviyan yanzi vek şair hatine kabul kirin. Na Pir Sultan Abdal zaten yani hem dizanını mesela Evet. devra vida devra Sefaviyan ve devra Osmaniyan da dizay vana Kırcaran şerj hevra kirine Pir Sultan Abdal jiwe devre şairi ki mezine şairi ki lehela Safaviyane yani va navme da kıymeta ewe Sıtkı Baba ezver dizam devra Cemalettin Çelebi Ulusoy devra Atatürk ve devre ev gişti hatine lali mej hevra gerine koç giriye gerine deşede Sıtkı Baba lali me pirtene gotini yedin noksani jiverine cem civat dedim me da Türkiye yani ştom naha İngilizi denkirin marifet ke ve devreci Türkiye denkirin marifetik bir dema yani her insan ki Türkiye ne zanıyor lali koçkiri cem civatan da ene pir vana cihkirtine yani deşedi Bektaşiyan çünkü düzel Sıtkı Baba Bektaşiye ama vekidin ezli yerim yani çıkabilir yerin amın cinabi havale min hindik şehane müzikolog wanji pir caran serve qaziya mechevra pir denkir pir sohbet muhabbet kir Kürdi Aleviti bi Kürdi bi zamanı Hevramanın hey zamanı Kurmancı yani pir tune çıkalı yerineci metaba kine ne diye hatan ama belki vraşu diyse nizam ama be Hevramani bi zamanı yani evci Kurmancı yani şey Kürdiye tu dizay Hevramanlı İran'ı ne evci Alevine bi zamanı wan hey Pirtûkçi hene ama laliyê me li Dêrsimê min nebistiye. Bamın kitabı ki Seyfi Muhundi mesela. Kurmancı Muhundiye Muhundi tıdzani devlet Dizanım. Ocağı Baba Mansur Ocak yani. Baba Mansur Ocağı yani libera gerek tişte kurmancı yani. Mamos de hene ama na mamos de hene ama cem civatê da hemû wan dew di xizmetan bi kurmancî heta niha kesî nedikaniye bike. Niha xale min hindik nivîsandin işte hindik vegerandin me hindik ji kalık bapîran bîstibûn du sê tene ew jî niha dikanê çê dikine cem civata xwe bi Kurdî dikanê girê didine ama di tarîxê da ewha yani me nebîstiye belkî kurmancî axıftine Kurmancı Seyit Gulban Kurmancı denkiriye ama sırek tembur girtine desxe Pir û Seyidan hemû deşê de Pir Sultan Abdal yedi Sıtkı Baba yedi Virani yedi Fuzuli yedi wan hani Türkiye'de ben ya Ulu Ozan yedi Ulu Ozan ev yedinin ne 70'tir 70 akut farknake ene pir ev gotune ev deşê de wan di cem civatan da gotune ama vana ji ber wê çaxê çibûn ev mühim e yani vana ki elevîtî heye ama ji ber wê çibûn yani wê arê da hindik der hey wê derê nizanine yani wan çawa dikirin çi dikirin ew derekê masiya nivîskarê de me bila bixebitin bixwînin ji me ra wênin em jî bibîne bixwîne baş me epey qezî kir rastî ez gelekî kêfxweş bûm te performans ki gelekî baş nîşanda ez serbilindim navexta me zêde nema ji ber vî ez dibêjim em bi mûzîkê berdevam bikinî ti çend kilama ji me re bibe yek alîşêr bû ji wan baş e veke dinê eger pirs hebin daviyê dikarim pirsî bê bifermo Vallahi tu dizanî ez kilamekê bibêjim tu dizanî Atakûr demez ya Alîşêr e
Nasıl? Ha? Atakur demez ya Alişer'e. Ne? Raste. Ey canan ez beş hatım demete yad nekim çıkkım cemalet derra ez jimatım levez feryat nekim çıkkım levez feryat nekim çıkkım cemalet derra ez jimatım لواز فریاد نکن چکن لواز فریاد نکن چکن از مجنونم تو جوان سودای دو لیلا سبا شیرین خویو خیا وک فرهات نکم چکم وک فرهات نکم چکم تاخی بره یارته دجمنه و غیارته مایل و دیداراته به خشانه بگم چبکم به خشانه بگم چبکم آخی بره یارته دجمنه و اغیارته مایل و دیداراته به خشانه بکن چبکن به خشانه بکن چبکن با ای جانان کلام آلیشر افندی بو مجی موزیک لبهانی از آلبومی که دا ویانجی ببیم کلام آلیشر افندی دوزن محلاقه تاکیه اوقاف دینیجی مگو و دیشه دا جی تاکی بو ویانجی تاکیه والله دم که خوش و ما محبت که خیلی کرد تذکر من نیوان زور سپاس برخدار به ترخیزی ببیم تا زمان کردی جی پیشوا بریه سر رن خبتی هنه که پاشوازی کتیه زمان من وان و داویه نه زمان کردی بخونیم و شیر زیده پیشوا توی دوزای چند سالان برویان لندرای جمع پرهاتین جمع جارای لیستانبول محبرا محبت کرد لوی روی حتی نهات زمان پر پیشوا بریه جترا سرکفتنی دخوازم از و برنامه مجی نظام چاوا بورن بو نبو artık takdir ya insan eme bi جترا سرکفتنی دخوازم تذکر من نیوان زور سپاس جترا از سرکفتنی دخوازم درنک اوه حتی یine 6 دقیقه ما یت دخوازی کلامی که دنی ببیشه پشت کلام ازیت درمک اوه امی هنکی صحبت بکنه بفرمو تمام ماموسته سپاس کلام که دنجی ببیم شلی باری جلقه اسبان را که ماینه جبگه باران باری جلقه اسبان را که ماینه جلگه
و دلال وزن گرتن خواد عمر تشکر کرد و دلال از نگردم خواد عمر تشکر کرد هر زره زریا که ابینا دل منو خیلی اخل زره زریا که عشق قاتل منو خیلی باران باری آویرmiş bu دشت çolan gollenmiş bu باران باری آویرmiş bu دشت çolan gollenmiş bu گوتن و غزال بارکر دینو تچه داندامش بود گوتن و دلال بارکر للو تچه داندامش بود آخل زره زریا که اوینا دل منو خیلی آخل زره زریا که عشق دل منو خیلی کائنات دو نقطه دا سر بو و نقطه سر را فرش کر چرخی بو دوران انسان دو جان دایک آخه دا چخه نقطه بو و نقطه سر را فرش کر بو انسان برای انسان نچار بو محتاج شیر برای دایک آخه بو زمان هات قضیه کم کر بو انسان کم چو وقته که کینگه که سر نقطه کر بو انسان کامل او سر جمال حق جماله میدان کربلایه تو من خلاص که هر بلایه او ریا امام حسینه او میدان کربلایه امام حسین ره ندانه امام حسین ره ندانه دوره سر خدایه او ریا امام حسینه او میدان کربلایه تو من خلاص که جهر بلایه حسن حسین هر دو یارن عشقا خراب دارن بور مسکن نزک ورن بور نزک شی خبر دارن او ریا امام حسینه او میدان کربلایه تو من خلاص که هر بلایه
sevdalıyım tu inan ki sevdalıyım tu inan ki şek şüpheci kalbi xerrake reya sadıklan temize pake ev reya İmam Hüseyin'e ev meydana Kerbela'ya ev reya İmam Hüseyin'e ya Hızır kal tu jumera biberreyi be ruh heval dev zaman xaş na ez hevalan rejiye xasiyet be kelamı kidine xilas bike daviye dibêjin terk meke em ê hinekî sohbet bikine lê berê wî ez dixwazim xatirê xwe bixwazim temaşvanên hêja min îro hunermend Cihan Çelik kirin nîvanê xwe rastî ez gerekî serbilind bûm bi zanîna wî dereqê meseleyê felsefîk û teolojik da zanîna wî ya kûr arê dilê min şad kir gûr kir ez şad kirim ji ber wî ez ji wî ra serkeftiyê dixwazim ji we gîş temaşvaran ra êvara we bila bixêr bî heta carekî dinê bimînin bi xaşiyê aniha disan saz yê kek cîhanê bifermo keremke Cihan دوباره که اشترا سرکفتن زور زور سپاس هم حواله که نها گداری آمدکن سیر آمدکن جوان همیان را صلاح و حرمت خیلی شینم ریا حق خزره کال هرتم جوان را بید بیم مادم بو وقت همه هی کلام کدن بیت کدن جوان را پار بکن یا سواره پیشیا رولاته یا خزر سرکلک و کشتیان خدان بکس بخدیان یا ملکه سر هر دو اسمین یا هیوازری یا خزر کال تو جمع را ببری بر و هوا gündedime çun ziyareti gündedime çun ziyareti herkes fetihata deleheti مراد جلم جهان دا سوار پیشی یارو الاته وره وره که کوبرا وره وره که کوبرا وره وره که کوبرا تو شاش مکره یا حق ببره و buyruğu İmam Cafer'e vere vere ke kubra vere vere ke kubra tu şaşme gere ya hak vere Hızre kal kesime ke derbe dere Piremin Hacı Bektaş'e Piremin Hacı Bektaş'e Zalim Yezid Pürkerlaş'e Seset salcı parere Dilimin jivira reşe Vere vere ke kubra Vere vere ke kubra Derane bu nesib her dabra Vere vere ke kubra Vere vere ke kubra Tu şaşme gere ya hak vere Ba buyruğa İmam Cafer'e
Ez namerdim livan her don, ez namerdim livan her don, dest edim nagirim tede perdon. Murad cülmü cihane da gökine şahi merdan, vere vere ke kubra, vere vere ke kubra, vere vere ke kubra. Tu şaşme gere ya hak vere, Xızre kal kesine gev derbedere. Vere vere ke kubra, vere vere ke kubra, derane bu nesib herdabra, vere vere ke kubra. Sesuar hatten nizamciye, sesuar hatten nizamciye, Muhammed Ali Hızır bıkheye, Sere her kelame şah hetayiye, Vere vere ke kubra, vere vere ke kubra, vere vere ke kubra. Tu şaşme gere ya hak vere, ba buyruğa İmam Cefer'e. Vere vere ke kubra, vere vere ke kubra, derane bu nesib herdabra, vere vere ke kubra.